Prajeme zapekaný baklažan s paradajkami a mozzarellou. Takže tu mám olivy, baklažan, paradajky, tu je čerstvá mazalka, cesnak, mozzarella, čierne korene, sol, cukor, olivový olej, paradajkový pretlak. Paradajky treba ošúpať, tak ich takto narežem jemne a zaparíme ich vodou. Takto ich necháme 5 minút zapariť. Okrájaš si olivy, baklažan na koliečka, také pol centimetrové zhruba. Takto ho nasolíš, potom pustíš vodu. Zleješ paradajky, šupku ošupeš. Nakrájaš si paradajky na menšie kusy. To stredaš pred, samozrejme. Nakrájaš si cesnak na jemno, alebo na drobno teda. Bazálku. Jak pustil šťavu ten baklažan z tej soli, tak ho iba osušíš takto. Olivový olej. Vypneš cesnak. Bazálku. Pol minútky orestuješ. Olivy. Paradajky. Čierne korenie. Sol. Trošku cukru, to už si dochutíš podľa seba. Ja dám za lyžičku pretlaku. Ak to porestuješ, až kým sa voda neodparí. Misu si vymastím olivovým olejom. Dáš si takto baklažán. Mozzarellu. Zase baklažán. A robíš proste vrstvy, jak ti to vyjde. Lepšie by bola možno strúhaná mozzarella. Rúru na 160, zhruba 20-25 minút uvidíme. Nakoniec som to robil 40 minút, necháš chvíľku vychladnúť. No máš hotovo.